time and distance question number 8 na oh question at 20 here Mia in a train noticed that she can count 41 telephone poles in 1 minute. Mia ka rela khana chuang tani. Chuan rela chuan lai khan poles kha thirban tinan so thirban kha an tlan pel khan lo thiar ngau ngau tani. Chuan minute kha chungin thirban somli pakata thiar man tani. Chuan if they are known to be 50 meter apart chati. Ban te ka meter somnga ze la in thatan ni a. Ani chuan rail chu eng tia chakatlan nge jong chuak ro min tin oh then at what speed is the train traveling ati oh si chun tin example kanin ban pakhat le ban pakhat le pakhat kara meter somnga zel ani he tin oh ban pakhat le ban pakhat kara meter somnga zel chuan ban pathuma chuan he ban pakhata meter somnga ban pahnia meter somnga pani ani hi opakhata ni lawin chuwang chuan ban pathuma chuan khat ni thum ani hi ban pathum kan nei ta ni ban pathum chu 100 meter pathum ani chuan ban pani ni chuan meter somngai pakhat chi kan nei oh meter somngai pakhat chi kan nei chuwang chuan 50 meter into 1 ani pakhat in multiply cell to ni 1 into 50 tianga chu 50 ron chok ta ni ban pathuma ve thung ero chuan 50 pani ron chok thei oh 50 pani ron chok thei dikha hret tu chuwang chuan ban pani kar chu 2 into 50 200 meter ani no hei 1 le thin kar chu 100 meter kha ting zel khan ron dam chho don entin ban pali ni chuan khat ni thum li ni chuan ani kari meter songa zel in thawa ban pakhat pani pathum pali inkar zau zong chu 3 in multiply ve thung to ni 3 into 50 kan ti zelang pakhatin aban ai khan claim zelang kan multiply na ka 150 meter lo nia chu tiang zel chu na chho don ta ni poi mo lo to hi chuwang chuan minute khat chung in we have time in pen hun chung kha time t equal to minute cut 1 minute ani speed chu meter per second le kilometer per hour ani wangin du so ka chantir thea meter per second ani chuan kilometer per hour kan chantir le thei kha chu an thodonia chuman chun hei question a meter ati ve ka wangin hei seconds chu 60 seconds tan kan hun min pek chu seconds somruk ani chuan ban kha ban pakhat na tanga somli pakhat in kar kha hei ban pakhat atanga pali chu 3 into 50 ban pakhat atanga somli pakhat chuan 40 into 50 ni ni distance kha distance between excuse me 41 post only pakata chuan in car to 50 meter ni chuan 40 into 50 ni chu 2000 meter 2000 meter sang ni chu chuan speed of the train means so ta time le distance kan hi to speed chu zon har to me lo ni therefore speed equal to distance by time ani distance by time to 2000 by 60 chu kan chokanga 0 le 0 kan se langa chuan 16 divide de kan tuma 16 6 3s are 18 and that's it point chok dona point is setting and down 2 in 100 2 in 3 100 by 3 meter per second kati patanga kilometer per hour athak so khang ti hian
chuan which is equal to 100 by 3 into meter per second kha kilometer per hour ka thak don chuan 18 by 5 ani chuan hi kilometer per hour chang chi chu ka chaw chuan 5 le 100 chu 23 ni 5 23 chuan 3 in 3 6 ni 18 chu 123 120 kilometer per hour ani rel kha darkar khata kilometer za som ni achakin atlanti ani chu hence speed of the train speed of the train is x of is 120 kilometer per hour kan question number 8 chu kan zo le ta phota chuan question number 9 du le ngan 9 solution kan tinga question number 9 chuan nge zo na kan chirang Matthew travels equal distances with a speed of 3 km per hour 4 km per hour and 5 km per hour and take a total of 1 hour 34 minutes a day Matthew kan the example kan soilang Matthew kan point A changa point B kha kal don ta ni amaro chu speed kha akal chak dan atlan chak dan azin chak dan kha ai nang lo ni chuwang chuan equal distance ati distance khain equal dona 3 ni dona pathum chuwang chuan A to B thleng tur kha in tiat vekin tian B ki le q ting speed thak ta ni ta hian A atanga speed adang B atang q adang q atanga B speed adang ama septera in speed man hi 3 km per hour lo ta ni dar kar khata kilometer thuma chakin A atang B thlenga A P le P Q le Q B chu en chen reng distance chu equal distance ti kha chuan atlan speed kha thak le thuta atlan chak le zul ni ta hian 4 km per hour chakin tlan le a P tang chuan Q thleng chi a speed kha ai chakin 5 km per hour tlan le ta ni chuan A atanga B thlen nan khan dar kar khat le minute som thum pali amang ri chu A atanga B thlen nan khan dar kar khat le minute som thum le pali amang ri chu time total time kan ne ya 1 hour 34 chuwang chun A atanga P time 1 P atanga Q time 2 Q atanga B time 3 ti tur ni chuan equal distance kan ti wang khan ai ang ve ka wangin A atanga B hi x kilometer kan ti anga hei po x kilometer ani nga ai nang vek ton x kilometer pui kan x kilometer ti lo tur equal distance ti bang kan hin thal tu kani apum pui chuan x plus x chu 3x ani chuan chuan ta hian speed le distance kan ya ta po speed and distance kan ya tata himi chang hian time 1 time 2 time 3 ka zong nga chuan total chu hei 1 hour 34 minutes all lu tu chu bang chuan tin ti potang let the equal distances be x kilometer each kilometer x ni thek ro se kan ti don tani chuan first part masaber A to P kan ti kha he chu example me mini je kerang ai lo ni rafa je tu first part to theng phaji kan tuma first part ka thil nei chu speed 1 ka tianga 3 km per hour le distance 1 kan ti le distance in an vek d1 d2 d3 ti ngai lo d ai nang vek chu kan chon d kan ti top d is equal to x kilometer per tani chuan time kan nei lawa therefore time ko jong hala time 1 ka ti
distance by speed ania x by 3 time to x by 3 hours ani dar kar vekin he kilometer per hour kilometer chuan hours kan tianga hi equation pakhat na kina poimo don tika chuan second part kan du lenga second part second part chuan speed kharon thla ka 4 kilometer per hour chakin kal thunga chuan distance you kan soi angin ain ang veka x kilometer ka tilani therefore t2 time 2 ka chok chok le theya p atanga q a hun man za chu x by 4 hours ang le tani question 2 ka tilenga chuan third part q atanga b third part kan tile doni chuan avoi thumna chuan speed thak le speed chuan 5 kilometer per hour chuan distance ka soi dong distance chu ang vek x kilometer along le time ka song chuk le thei ta ni tikan time 3 chu distance by speed ani mo na chu t1 t2 t3 kan nei ta hemi azin kong a tanga b pumpui min pe ka wangin 1 hour 34 minutes ti min pe ka wangin t1 t2 t3 tupui chu 1 hour 34 minutes kan thei ta ni now tuna chuan total time question min pe ka given up total time chu 1 hour 34 minutes aloni tani darkar khat le minute som thum pali lon tani chuan hei hi nge chok thei turin kan siam hal bok don ni total time chu that is kan tianga t1 plus t2 plus t3 lon tani chuan 1 hour 34 minutes to 34 minutes hi nge hours ka chan ti ve don tani hour ka chan ti dona hour ka chan ti don chuan divided by 16 1 hour hi 34 by 60 hour man chang ve le don tani 34 by 60 chu mixed fraction chuan 134 by 60 hours alone don tani chu which implies t1 chuan x by 3 and that here plus x by 4 plus x by 5 equal to 1 hour 34 by 60 mixed fraction chu fraction pang kan chan ti le thei olu dayan LCM kalanga 3 4 5 LCM chu 60 60 3 to 20x and don ta dayan 20x plus 4 1 5 4 in 15 to 16 yeah chuan 5 chuan 12 ani tani 12x chuan hi improper fraction ka siam don tan hei improper fraction ka siam dan tu chu 60 le 1 ka multiply nga 60 chu ani chuan 60 34 ka bel chianga 94 by 16 lelama fraction ma denominator 60 on ve chuan ai cancel thei chuan x zong zong ka belanga 20 15 bel chu 35 ani 35 12 bel chuan 47x along don tani 47x is equal to 94 alone hey 47 here 94 here hun ni 47 2 chu ban 47 is ve thea dividing both side by 47 45 ka divide chuan 1 che choka 47 ka divide chuan 2 x chuan 2 atuk tin hani chumang chuan equation ni MIZO ber chu find total distance travel ati total distance travel chu 3x ani x a 2 ni jan 16 ani x clear 2 plus 2 plus 2 chu 6 thau ni therefore total distance traveled is 1
x to kum bangin asingnya 3 into 2 to 6 kilometer 6 kilometer kilometer ni ketika po 2 plus 2 plus 2 po 6 tau ni A to B 2 kilometer A to P 2 kilometer B to Q 2 kilometer Q to B 2 kilometer ni chuna vai in 6 kilometer ni 9 kan zo le